hi Xtreme 125 ania hi Asia phian mai zia phei chu chuan amani ngai ki vai na tu le ta chuan apui ron sei 17 inch ko ta hi exact ha price kha sim ko sang le te sim ko sang luk le tem ve din complete the mo chuan ni noi khat sim hi 125 thau ni noi khat sing ni le tlem hi Splendor ve thung ania sing ko sang sarivel ani chu ole amoi hero kan leng nu ta Xtreme 125 kan la do na kan han la lok nge Xtreme 125 hi kan la nghal to na stock alo oma hi heng hi ni Xtreme 125 hi noi kat sing ni le sang ni very na complete thea chuan asi hi 125 ania chuanin mileage 60 atanga 66 in car vel ania chu 60 vel ani mela mizoram a hian mo 66 vel an te phaya chuan ni mela ma sai mizoram a chuan 60 vel an thea hi hengau nen mileage sinanga Splendor ho ni hen hengau hi Splendor hi noi khat le sang khat vel an ning ka sia chuanin tami so poeng sa Xtreme 160 heng te trawa chun zoom hi kan tilang anga zoom hi hi sipai kat khan sing sarivelin alak thea thale mai ataka chuanin noi khat vel ning ka thika cheng che tala rong nam ko ma Xtreme 125 chu kan la don ani manal don khop mai amana tlom sia moi ro buk se hi tom khop mai he hi look senia hi chadon khop mai yo mi charisma hi nal ka tilu tu khe thilima arong hi chu ka ti chi alo XMR amani khale tu te ania na thokat viau ni tok shi phatang e chonin down payment a alanghal tur tan hian voters ID mangalak tur ania garage certificate vision na lak tur ania ti chonin voters ID a address aizol ni lo 01 du si tan chon Aadhaar card aizol address om chona thei bok ta 01 ni lak theya Aadhaar card address dang aizol ani lo le vek chuanin aizol a local council khoi mo vera tangin residency certificate ta lak theya chu hmang chon 01 in registration ati thei bok ani chu chuan garage certificate anga nge bok zoom ho chu chi sang sang ama engawina ka ti ber kai chuan hi Splendor X-Tech ania 125cc thau mileage 66 km/liter ni chu phena so ve ponan lang phe dei ni chu eta hen charging port om boko pelai USB charging port so tapoi nam tho Xtreme hi kan lak tur ver khania Xtreme hian eta charging port om tho eta mo pelai hian charging port om tho ta khu ka paisa ran keng to ran thleng che khu ne ko kan chok do ni Splendor hote amai hero nia bongkon nglei rota so expose hote zoom te hi lai me ki chu ka shelo moi la me lai XMR chu suanin content card khan tu
thì đó chưa này đi xuống lắm ạ thì mình cần lấy đó nữa nơi cắt xiên thì nơi cắt xiên thì sáng đi về đi chứ hey Xtreme cho con đặt đâu ta hey sabi ne ni he injirna mang do ni scooty cho khal thia ma ar injirna mang troi do na hey documents well hey documents well ni bây giờ có tiền nào hey giàu chết hey hi sao cái nào perfect đó đi slash hey không phải hay với lại bike cần là thật giờ là hết lại tay gần test xin nào dễ video mày à mình áp trên thế rồi cả áp đâu mịt viên phọ môi video nè giờ đó slide ông thấy bốc á ABS anh nhá single channel mà làm ABS anung drum back anh nhá chuan 125cc thì ta cả interest na bui tur ni rawa ha gear chu patul ve do hlek to chuan cancel le kanga steering hi ve chu ka do an awa akak alak lo ka dia rotate first ei doi he ti na nang lo ka de ti doi dom thei se ka du thu sa ma ya he ti nom do min nang lo do he clear on du thei shat se adjust thei me ha chu ma se tiêu vel chu ni anu thì mỗi rồi từ rồi nè thế tao họ tới voi nặng rau luôn tụ nị chụp xí là bây giờ vén em mày tiền mỗi không mày lại bộ vén lại bộ tiền servicing hi part servicing hi cần anh nặng khuôn cái sòng rục chung in kem zanga trong giờ seri songa inkar mi hi kem zanga trong giờ seri songa inkar hi was first servicing có thể thấy ta giờ seri songa pel chuan thei lawa zanga thin lo chuan thei lo buk nei chu ku tiang bok chuan second po third po fourth po fifth po ti khan ani zer ni chu